yang geman iki yang banyak kini kita yang begini nggak gede nih terus kantong kopi siap dulu ya biar semangat iki biar dia akan kembali iki kan kenapa lagi semua Pak yang Jenderal gendeng agak simpel gede nih tapi menghibur gede nih sekarang dong dia begamulat yang istirahat santai gitu kokokan metali benang lili guning abot-abot miring meliang-liang ketimbang bengong natakin jagut bebeke putih jambul mekeber ngajenganginan miring meliang-liang bareng-bareng mekedekan pudangan itu kan di mana dia tuh ini yang lambok pas nih ada sumping ada bakso jukut nih jukut kacang